mwimuche twakire Minister Kalonye witu mukuru twa utegereze ebyona Minister Jimwa Bugambiro bwabeira ryo mugenyi mukuru aha mikoro yo kurundana sente zo kombeka ebina ahishomero rya Nyamihuku hamwe na Canon Primary omurubwambara Rukungiri District. Major General Jim Muhwezi ori Minister w'ebyo kwerinda omuyihanga nagira ngo sente za PDM nezabusha tariho muntu wena orkwikizwa kutugisa abantu ngo naza kubahereza sentezi ecyagizire ngo abo bona abaine mizeji nabaza kwero mpome bakushaba ngo banzutweho akasini ayibandi abo bafa avuga tuza kubakoma tuza kubakwata inabakwasirwe abahurira baguru bakabakwata abo kuba hino shemere ezesente nezabusha neza government kwe amagoba kunagandera wanyuma y'umwaka. Minister Jimwa yongere yagira ngo harimo abakozi ba government abarkwanga gukora imirimo ngo habo kuba nibabateka ombyanga byo mbyaro ngo ninga za hard to reach areas ngo nabo bariyenoriya ahabo kuba tariho umukozi wa government oshemerere kwanga gukora ahiba kuba bamuteire abatunga ebaruha ya government ahabo kumanya ngo bayija kora bwambara bakeza kuzitunga bakagarikayo. That is criminal. Yes, ahubwo nshobora ko babaherire babaterira payroll rwabo kuba bikiriza gukora hard to reach area bakeza bagenda yibakuza kutunga sente nyingi kandi batine kibahendekeye. Chris Kagayano ori mukuru w'entebe ya kashatu ahabwa bwambara nagira ngo obusinge buroho hati nibo butumire n'entunguka yayiyongera. Obusinge butwine mu ihanga ryitu rya Uganda nibo butukozere nko turi bukatuma twaba barungi bukatuma twagera na kire zitwine nahabo obusinge bwihangere. Minister twenda kusima nkegomborora eje yabwambara ahabo kutubera yo munonga okuturwanira no kutureteraho za NGO. Aha mukorogu Minister burishomera hereze Smith iganigana kandi bitekateka nkatiya mupundikira shahozanyu umwana w'abantu bayemerera. Gashakwa Ronald Kabanza, awa Sky Television agenshongo mu Rukungiri.